بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين، أما بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيمك الله سبحانه وتعالى لكم بوم بالصلاة والسلام متميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ashalo ngweshi Islam iwelendi ituye kumanyika kwa Islamu ojo pewene kutishampano jino iwelea kulepe kwa kupanganya swala ya jamaa ni swala ya Jumaa kunzikiti na ngoma gongo gakwe ni ulwele walakwe wa COVID-19 kwa ujo pakuika wele ulweleu tayadi gapitile malamuzi gakuti wawele Islam ganazo zanga na gakunzikiti ni kutenda ga swala yalumu swala ya jamaa au swala ya Ijumaa. Nambo ulamuzi huo ngani upelela kwa Islamu be nambo wapatile mpaka ni vandu walakwe wa dini zine kuti nganawaga wakupanganya ibada maloga kuzozanganaga nambo isila waresile kutenda ibada bazi ya tendeji kunyumba ni vandu wao wakulama nao kunyumba. Asalo ngweshi Islam ulamuzi wele ngawaga uwele ulamuzi wa upitile kwa vandu kuleka vandu vane au muzi wine ninga peleka wale ulamuziwo au shilambo shine ni kwa wale ulamuzi wangadi la nambo ulamuziwo uwele kwa vandu wozope nizo ni uwele kwa ilambo yozopene ya ujinjile wale ulwelewu wa COVID-19 nambo pana ilambo ine alhamdulillah Allah ngana peleka wale ulwelewu ni vandu wakuendelesela kupanga ni ibada mpela gama yuko zawela ni panaroni ilambo ine mwine ulwele wa yise alhamdulillah Allah ni wa uti osizironi ni vandu waujile kupanga ni ibada mpela gama ikarawela nambo kwa ilambo yikuendelesela ni vuto jalakwe tayadi ni ulamuzi udi ulawula sano ni pana kuwesheta gavandu vane mukuzaka kupeleka mazegwe kwa Islamu akuwesheta kutiga vandu kuitika ulamuzi mpela wele wao vandu weshawe makafiri na gadi ya jitiseleyo ninaga vandu ashitamaga Ijumaa 3 mcheshe mwezi ngazo hadi Ijumaa baadhi wele vandu watemi ili Ijumaa yongaru hadi Ijumaa tayadi shawe makafiri nizo ni shawe vandu munafik. Ashalongo wa Islam mundu nagashi weshtaga utundu wele amanyile kutingana uwa weseti wa udinchilungamo madini jeshi Islamu nambo vuto nija kuti uwe vandu tuziyovelele kutinaga akuwesheta shinga kwerele ba mimbari shinga kwete ndiuziyezwela shinga wete nkanjo kutakata atawili silemba tukuitendaga kuti waveleshe ni mwanja mate ushe kukwetu ziwele ndiuziyezwela uwele nkanjo kumelemenda siwele silemba shetaweshenene kukwetu kwamba kumbona mundu joma kawegele tayari tukunganisiraga kuti jolako jiweleshehe ambashana roshi Islam dini shiweleshi indusha kuraka mundu kutama vari ni kudijiganya ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fadaya'uhu min a'dhamil khusrani. Asana roshi Islam akuweshe tautundu wele wakwako hore nchi Islam ashinjao kwa digongo ya kukunda ulamuri wa kutama ni kutenda ibada kunyumba ngatenda ku masjid wele weshetio akuweshe tagamundu juadipa ujinga au komboleka nganapa ujinga nambo komboleka mundu kuwesheta kwa digongo dia ulwele wa ukhawariji wa udimu ntima mwao wakum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a nijile manganya ajwa kuweshetao ni kuganisiraga kutimpelaga akukolore ya kutenda nambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala anankudizunjila mavuto gama kulungwa. Asana roshi Islam tukura kuumburi anaga khabidi kuti vandu oze wa batil vandu ozo wajimile batil vandu ahlul bid'ah vandu amagongo wa dini jeshi Islam panda hija kuladishilaga ngakuza gamba kuweshe tabe munga binjile dalili nambo pana dalili ziya kwegama gavanganyao ishitendaga dalili zingazipimilaga ni uwesheti wao Sano mundu shabeleshe aya, shabeleshe hadithi, akujibika na jele aya, ngati ukamfiri wele bele Allah kuzala, akujibika na jele hadithi, eti ukamfiri wele, na abu akorewele la aya,
ni hadithi kuti agiwe imani yenu anjinjire mwejo umoto wa jahannam nambo mwejo mungabinjira kuimanyidila. Yeleyo tukura kumburianaga kawidi kuti jamani tuwe wandu wa kurioma dini jeshi Islam kuti tujimanye sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa utundu wajikurashigwa. Asana roshi Islam akuweshe tamalwega lakwe akwegamiraga mu hadithi nituiweni tuzadilane pakwambaga usahihi wa hadithi pampebeni ngobo liloziyezi yeneri ya hadithi ilio kuti bashawe sitijibandu wafujo baba wejo tulitusimanyi silungamo shawa tulesele mtumiki Muhammad alayhi salatu wassalam. Akuwesheta akwegamiraga mu hadithi mpenaga hadithi ja Jadi al-Dhamri walahu suhba akwete usahaba Abil Jadi al-Dhamri aweshete kuti anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam litumtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam qala tumiju aweshete kuti man taraka thalatha jum'in tahawunan taba Allahu ala qalbihi wabadi wari wasalisi thalatha jum'in ijumai tatu tahawunan mutundu wa kupanyila taba Allahu ala qalbihi Allah shadi inde muntima mwao unafiki pele mundu kharijiyum mundu jwadi mu manhaji gaw khawariji tayadi akubaga wa kuugudiranno bibaka mwabao ni kwatenda gabandu mutu ndo kwa jogoya akuiwana pele mtume yako mesete mundu joshale si ijuma itatu be tayadi wele wa wele munafiki mundu kwamba kulika ijuma itatu tayadi awele munafiki shaga widire gilima lwego ni mpaka panadile wejadisi sisimu hadithi hijo diashate ndenga dizala mwanjawa kupelela gaba kuti mtumati ite wasale si ijuma itatu wele tayadi awele munafiki awele kafir. A'udhu billahi min dhalika. Hadingo tuwele makafir rampano ijuma idingo tulezile tayadi hadithi jila gambile kujigala maloye gane gana galezile nambo hadithi alhamdulillah jidipa kupika nika tume alayhi salatu wassalamu aweshete kuti muhadithi jaja tite man taraka thalatha jum'in washalisi ijumai tatu tahawunan mutundu wakupwanyila kwa digongo dia kupwanya magongo gawo gakulika ijuma yayi kwa digongo dia kupwanya kwa kudi muntima mwao akuyipwanyila kuyiwisila kuti ijuma yongana iwa kandu ni malumbo gakwe sanu washalisi ijuma kwa malumbo gele taba Allahu ala qalbihi Allah shawi wa kudinda muntima mwao unafiki. Asana ngwe Islam nituuziane uwe kwedi tulezile kurwadi juma munzikiti kwa digongo dia kubwanyila kwa digongo dia kuidelela ijuma kwa digongo dia kuiwona ijuma kutiyangadi kandu au bana magongo gugatutende kazizi uwejo kutingani tupazwadi ijuma munzikiti. Asana ngwe Islam wallahi ngulumbila kwa dina dia Allah subhanahu wa ta'ala kwa Islamu wozope watulezile kuzwadi juma munzikiti rampano magongo gakwe ngaba kukwanyila watu hadi jinkuzwadi ajilanda abijila nilelo jino ngatukuzwadi ngawa aga kwa digongo dia kupwanyila pana bane komboleka nambo ngawa aga kwa digongo dia kupwanyila. Alhamdulillah ulamuzi uyishe wakuti badi wa Islam ngana kupanganya sala mu masjid ngana kupanganya juma mu masjid nambo ngawa kupwanyila kwetu wala kutaka kwetu au kuragula kwetu ni hadithi ngajikwamba uwe hadithi jikwamba bampaka aweji bakuleka mutundu kupwanyila ni kunyozya wele ni washadi ndi Allah mmitima jao unafiki. Asana ngwa Islam awuzulu wao washilwelesha COVID-19 kwa digongo dia wele ulweleu ni kuimisla kupanganya juma muzikiti pampepeni jamaa mu masjid wele uzulu waudi wa hundi gwe mushiria lelo banu ngatukuzwadi bane kwa digongo dia ulweleu bane kwa digongo dia oga kutina tukazwadi pana wataishe ni kutukamula mikanjo jetu ni kutifuta au kutuzunga malo mu utundu wa kutabigwa wele ogao pana watu kwete sana udi oga wa ukundi gwe mushiria. Alhamdulillah wele oga wa ukundi gwe mushiria wele uzulu wala kweo zoni wagauza zilimtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asana rashi Islam pana hadithi jajidi musnad Abi Daud ajiboshele al-Imam Abu Daud hal kadhalika al-Imam Ibn Majah al-Sheikh al-Albani rahimahullah najituti hadithun jiwele sahihun hadith ja Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam ngani kutoshila kwa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala mtume jwati tukuti
man sami'a nidaa babadi wore bashaupika ni mwazini falam yamna'uhu min ittiba'ihi udhrun bataupika ni mwazini nikuwa pangadi uzulu wakwakane mwanjao kutingana jaula ku masjid apikeni mwazini nagambile kutama mungadi uzulu wakwatami kako wangadi uzulu wawudi woze Mtume sallallahu alayhi wasallam ati lam yaqbalillahu as-salata allati salla sano Allah ninga ajiboshela swala jasharu hadi mwanjao paujiba kutuba bwanyile kwa ula kunzikiti munda ujabikene adhana babwanyile gana jaula wala padi bangadi uzulu wawudi woze wakwatamika kutingana jaula rano masahaba ninga ati wamal udhur ya Rasulullah sano ni wapi ule uzulu wampaka mundu hadi akwete ngana jaula kunzikiti ninaga mundu udiwazimene ule uzulu atame ngana jaula kunzikiti ni wapi wampaka uwe magongo gakutiwele ngana jaula kunzikiti ni wapi ule uzulu qala Mtume sallallahu alayhi wasallam khawfun oga au maradun kapena ulwele Joni Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ji wakolo sisi kuveshita kwa bashi watite kuti khawfun walongo iri kuzala oga au maradhun peleni wauza zile ulwele kuti mundu nagadi baoga wakogoba kuti naganya ule kunzikiti baadhi akula mudila shilambo shapele si ulamuzi wa kuundaba une ni kuundami kwa kundedi mpaka kalakala udi mkwapata wale oga nganaja wala ku masjid au akogoba kuti naganya ule amagongo wangu shanga mule ni kundenda wayaidi yoze zano ni bolanga ninyano ku masjid zwadi ku nyumba adipa uzulu ashana roshi islam gele maloe gameshe tebele ngawa gangu na boga wele maloe gamtumiki Muhammadin alayhi salatu wassalam mutunduroni wagobolele al-Imam Bahauddin Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi pandawi jabadi jinku gobolele hadithi ni kuradi siria oga wele wampaka untende karimuno gana jaula kuradi juma au kuradi kunzikiti jamaa abesete kuti al-khawfu ala nafsihi mundu kudi jogo belansi yene mithlu mfano an yakhafa min sultan kwa jogo babala ko bakula mudile silambo ya khudhuhu kogopa kuti mwini shiwabe ipoteri shiwajigali ni kwa apa ipoteri au aduwin kapena kunjogo ba magongo kuti juishe ni kunyigala unejwajo ni kumba mavuto udi wabatile wale ogao kombole kangana jawala ku masjid naro adi kunyumba au sab'in au kogoba inyama yala kwe yaidi ya hogoya mwadizimba kuti aparapano mbikene elo adhana ja salatu al-isha na mpoko wapo ndi kuitinji adhana ni mbikene kumurikula na mbongogoba kuti naga kunyakuka hapano pakwaola ko muzidizimba dinga mule kapena shiruwi murini kwapata wale oga bari yaro adimalo gala ko gate migo namba ngana jaula ku masjid kwa digongo dia oga sano lelo ngana ikombole kwa bandu wa Islam kwa ula ku masjid kuzwadi akwana nkogoba sala janashipila lishimusha kwa shadina al-khushu' sala larma jako mundu wawe wakudi jinisi lapa kuzwadi sano ngana itenda papa kuzwadi ji papa kogoba kukuti kwamba kupika na maroge barababa gabandu bakula mudile silambo tayadi unia sala jangu konazika au shinjirika kuzwadi kwako tayadi ugwejo swala jinanga upatanajo thawabu kwa digongo sipila la pangadi mate sala jikura kumundu wazo adi ntimaudi wezoela timaudi wangadi oga waudi woze kwa kunjogo ba magongo au kwa jogo ba kula mudile silambo au mundu nganazo adi nambo pa mavuto ga ulwele kuti apangu ima nambo matumbo ni mukumbo tikanibo latami asana roshi Islam yele niye iwajilweje kumbuziana kuti pasawe sitaji al-mubtilun wa batil wejo tuditugetisile kadilanguka dibatule shele mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni kuzala kwetu kuwele lazima mawese tele Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kuti farradu ala ahli al-batil au ala ahli al-bid'ah mujahid mundu jwa kuimani kwa akani la bandu wa bid'ah jwele mujahid mundu jwa kuimani kwa akani la gabandu wa bid'ah bandu wakuwatanganya bandu wafujo jwelejo tayari jwele mujahid mpaka mwanja Yahya ibn Yahya bandawija wabeshtaga kuti adhabu ani sunnati kushenje la sunna afdal kuwele kwamboni min aljihad kulikanga ni jihad ndimudu jwa kushenje la malwega mtume bandu nganaga potania kushenje la sunna ja mtume sallallahu alaihi wasallam kuti bandu ajipika ni mwajikurashigwa jwele mundu ujo judiba jihadun soni akupanga nyishi ndu yambone kwa bari
kulekangana atamoze ni jihad ni ashana rosh islam pakuikana gabala kwe kwa wenda Allah subhanahu wa ta'ala kuti atutadikanga ni fitna jabandu wa kuwatanganya mudini na ambao atupe kuimidishika mudini ja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atubendi itu umanyidiri uhutu kamushirie padi tala jadini ja Islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.